Negasngi go yung bichaar NA Khan District and Session Judge Jowai darai program go yung udros pakem hapo ka section 304 part 2 ka IPC hay kam pynmynsoo bru hadooh yap. Kini go case to kat kam ka FIR wadi yo ka raw sotrik na nyaw snem arjar khatwi wadabu da wachipu yap hau OC ke Jowai Police Station. Kat kam ke FIR ini GI ka raw litrik na nyaw snem arjar khatwi hay por kam chipau jemit hay ba udros pakem dadat ya uda o pakem da gawi ke kenor deny na kle hamor long Jowai When da wajor mensoo do the clan na uhak araw sotrik na nyaw usna arjar khatwi hay por bakit yo sa civil hospital Jowai. Ya kena kes da kit wa charge sheet da SI ipot chen ne ba pangat apo ke section 302 IPC. Adeno pendep bichaar da pak set ya udros pakem artnem de lang kuna wa arajar tengka.